Atia OHENEYERE Mame Ekwia Yabuwa Esia Mabronya ena ewie matene dwemu a MWHO BORHA ASEM no yene apamfo nyina da ka bomu a yede eba besomo yemfa seda ema eye secure sanitary pad wadaroma ena woboa yen ama yenso ye ho atimi atie ewo yensebo ebremo ema eya na manya bi na atimi aboa esanse quality per cotton ena yede aye Ghana made we say papa ni biente no ye kan for the ama Ghana ban se wase wo cha mo wase tam de ama senior high school to asosuku mayuwa ne dia ama ne rure emfi securefo na wone wo mu eni kasobom ento kesesebe ya bibia so ebetimi akoye de ama ye mama excellent cosmetics agene do sopo mo de egu asante mantem kropo kumasi madum pz anasa kwada so estate won sabeka no na bibia so etimi akoye Enuechi no endpoint homeopathic clinic and so eye ahotofie Dr. Dubois say bema omre yono fabra na wontin si kwantimpo mo fama o bema wo agira wonai so sanso na eye o prostrate won samu ekoye no wada roma men fantina trefie na ntratra so wanhwe be kakra no na ye de rubber na eto bema mu katita no ye de tuma wanhwe ye a wankasa no obekasa be kra me beriase be ye de na wan watratra fofo ho amana dada okwaye Dr. Sefer way na wontu ni nyina semfama no wonsiesie no emfama o kama sanso na wo ho nsem no akwa atwe de ama eye awafo anase couples bi wo ho a watena che worhwe eye yafurumu aba mepacho eye na do wani akyerem wo shell signboard Spinters kwa no so ewa akra ha se no mafe kru no mabohia kumase pota mo se ho na wonsa ebeka no eba wonyale wa hodo bi ete se de eye na ekokeka wa hirawa no de ka wo brebo anase bia wontire mu nyale wa hodo na Dr. Dubois one na pamfo your endpoint homeopathic clinic se fabrai na wontime emo a wo makwa ho san na wonsie yade woni nyina da ewo na se ye wo na obetimi de won kase mu hawo ni nyina nso etimi akwo no watimi aboa to de amaw massage papa bi ekoso 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 na wodi no enye de mabobo so nyale wani bi na akoye se 3D asa ohutimi ye hyehye ebi won so asa wodo wo ho po chechechecheche pacho 3D malaria no e de fever aba beso ye wo so ene wedra anytime herbal mixture TIME ya no akopa bi ewo lady pharmaceutical shops ahodo mo ene herbal shops ahodo mo na won so wo ho etimi atọ de free sa yade ne ho time herbal mixture eba adwaman so yi yade a enum a yese ato ne nyina da rabasa edwane esanse enne yenum wate yetimi etibidi sanso so na obi a wase na maposo me hu na moyewi de bia dada me sori ase de makwa akọbọ football anajo no ewa abaifo ka me patrol eya na wanya time ba mesha na niema etimi akoye ede amount doctor Watafri Japan bo bema se wada Roma be bia ye to nro to no bia no nsa beka bi ne mo penchechire mu openkita hodie bi be nu nkomo a ya pese ne ba 0244 417669 0244 417669 na waje osu didi wi a me patrol eya no wanu madro nso wi a na wadidi na weni anom ye no na wie eno nti ye fie ni nkyeremu ewo hacho atomic kwan no so ye ben transition apam hajia local special foods wonderful aduane din no wabo no me ne aduane bi akeke enkotete aduane bi ma ye funu na wochina bodo na mo akwa akosa hajia special local foods na ye de local na ka ho kire se wo ye aduane krogen efie aduane enti ye kase efie aduane de hajia ho a okay ye banku de ababie nim na tin twan kama abete papa bi baabi abete no wudia na wato nkonkontesam nanso hajia de ne de wo sampa abete ni na we ya make no hajia nim mu so to bi ayo utimi danda nensa se emo no wonye ma nya se banku mawuni na efre ne mutuo no twan papa bi ne nkatekwan na abekwan ana se ebia wonye ne abefudie bi ensanse se ne kola no assorted fried rice ni nyina wo be ya mawo ebia na wo de beans no mo ne afoforo na eka ho wache special one
piao kahura na so wo le nantwi number ko bi hye ho chicken open so ade befa ho ene ne hye top papa bi fish so eta ho na macaroni kakra veggies no so kakra gari kakra na abo ano wa wet me appetite eti pa cho fa hye afa hye dwumade bia say ya yiyo awadeje anase party awodo no school fees say awie ya wa oda bi dia mayen eti awie betwe no ma dekrewa na ye de akọ ye man bibia ye bedidi ne yakọ na ye adwuma wi na yakọ eno nti ne bomoden na efre hagea e wo sa e ma we say so 0246 359 921 wonderful. Okay, 0246 359 wonderful. Okay, and I said 0535 484392. Na hajia ajo so. We are not one no more ding. Kasa natural mineral water. We know what typha. Back hospital back and the back kind of buck hospital. Say Odi no back kind of buck or some kind of back a hospital in Chihuahua. Casaloma Ventures. Wonderful. And Twanketwa. Okay. No what than Temu. Okay. And if a word and also one any what big one any what dispensers and no Titiculano. Tete Contua. Contuano. Or Masana and Abefua. We would see. Fridge no so no open so hia wunya open so nwuna wunya na de den so wunya wa frafra hagias we hagias na odi we aboso kasa na kire menua water anite kuraje enti say be na nkofa typhoid ana cholera bia no uhia kasa na kire menua water Mate, enti ya no wafre Casaloma Ventures na no mo abon komo mo moton drinks in nsuo ahodo no traffic mu sa wo penny sa wo de no so wasa wo num no ofie no ya na mo agibi na bibia akoye 0206 469 430 0206 469 430 and our office line is 0303 965 780 0303 965 780 na bibia akoye na sompa yeba hifa no way than dome ejom ho me pa cho eya no wa ye krado atwen ye wate na ache de giveaways dodo na ye se ye man nsapan once na we nya hwe kwara no opusane nsem ye meje wo de na emom ye ne ye brewu bie eno ti giveaways dodo na na ebeba na ye sade apomodin hwehwe mu kwa esade aba beta wo so we me metua kapre ntua sempo antua kapre be hwehwe uni pedue mu na hwe se yare bi butu preti ana ya semesi ana so benten abeji adwa e omini pedua na se bia fei ene pese obeji adwa na no ntiri ya na wo hia do pa no num na ya hyase e wo dome market hwa na enwumre no so ye dwumadie ye free anopa no nsia brem kase Ghana today a fair service na yade ekwa akoremu e wo prem to breakfast ne nyina no ebeto dwa e wo maboboa no odomi jo na ye wie ya pe na chese prem to breakfast no for sorry na MWHO asem say ye kasa wo hai na ye tetem animu ho a ye nemu a e na ye dwumadie no na we ma me fa akwanya we se so nka ncha wo se e da no domi dwomufo bi na betena se na wa bra bomu nsem no woni ya ba be wo MWHO asem so eno nti no se obese wo ye se nipa na anase mu ye enuafo mu ye kuo anase na pese MWHO asem mo ba so a this is the number mo ba be fresh CA number mo be frɛ no eye MWHO asem production line no Pacho fenu to Jama Yansa 0509 438 463 0509 438 463 next year we ye eno ne MWHO asem a mo pesa mo so di day no na makasa e wo no eno na ye de atodwa no na e bi apesa wo beso asene sompa obi bas no beso wo beso asene
enye sika bia na ye gye wo kakra bi na ya bo wade ton de anase wadwa ton de no ho dawro e de ama ne ya twedom e de abrɛw enu ntiri wada roma fraba we sesese panyimfo be gye oso no no wahwetwe nkommɔ wo pensemi sabi nso afa ho a ɛhɔ a ne bɛfa 0547 548 538 0547 548 538 ma yena eye enwumakoi asese abribia no yetena se a wonom so edibi ema yene ye kɔ straight up no correct apam sa wodi sika emma ma master wo wife sa won fancy dan woni ne wo mate se de woni ne wo manumi na se bi a wo wani ti ano won chan kura o se on de onyintum onyinni onim sa onyesa no nko a onzo de ya kasama na di bia ba betwem so we good ntia enti se apam wodi scam a oyere se on fancy dan because wadwuma we ye woni time ti da bia ono ne kɔ ho na dan na ya kɔ empempenso se mobekɔ akɔtene mu no wani da kwan se we de o akato ne bro ne ya wie ntia besese ye ne ma akɔ ano no na so kɔ ma ne ho na obekɔ na obi ti mo si eya me yere fie emi ni fie wura na obede ebi ana dodo prapra dodo prapra se asemu esi a se dodo prapra se me di sika ma se si fie na ebe wie mekɔ obi tim se ne yere fie mama ese ni sika wo na wo kɔ ba wo ya sompa adwuma ye tua wo ka yie yes enti wo no ye tua wo ka na wo di sika na ma ne so me be news ahomache da wo se me ba ha se ye yi enti no enti kɔhwɛ na ye nyi bibia kɔye bibia da bia sika no unya sika na de ama no no ono de kɔ enti ekɔ wie akire no wo di abeti ane se o baby ti fie ho ana be ma bi ti fie ho wo ko ya mpa be ma bi ti fie ho ampa na wo ye de wa hasen mo se de question na wo bisa me no mini fie wura e fie wura o se mini fie wura wo ni fie wura se se o se kunu yi no ye mi ku sa wo me yiri fie nti mi fie a o be de won de waka nenso baby a metimi ahwehwe afiri no oba no ho ebia na mafom manhu baabi a fie no SOMPA FM to no a mekere me baabi afi kro wo na de owo ho no oye den ana oye dodo prapra na ko bisa no o say o de mame ye bedi fufu mame nom ho me ba cho bra na be ye twa we say asebia to ababa wa bi na ya mema mo susu ma ye momutire ye adameti ase me say eyi Oriata nisu anu no oriesu ema nye mema susu bi nye o mema bi numu bi nye yese be ma nye sumye na awdi ni tiato no so vice versa ntimi de abrewati ada bia me se nipa nye se woni nipa namo a na wahwe ne yie because no beka asama kire odedede ade abeche no ase won hia wo kola ada ono besre fefefe ade enche no asanya okrampo na no one wo bo no eye saa na nipa so atie enti se wo hu nipa e wa setena we semu a wankasa ne ka blabo no obefa no easy na wo de akonya saa na wa hu no saa kwan no so a esu ni ejadwo bi a obetwa no wankasa beka se wadru nkwantanan so e na nsu ofa wo e na wunya obi ama ne meyi wa wo maami a wawu agya wo papa obedane agya nka I'm telling you wo said de nipa sitie na hwa wo ho so yie na di abribia no me say eya wankasa no ni nipa dilia ko bibi ni titiri woni ni dilia ya be very 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 careful enne ye kunu no mo a ene ye mpenafo a ye ne wonom dakete kura so no ene gidie kura mpo asa because enne meyi makoma mu nyina sa me de do be ma no be me beyi na koma mu nyina ne kra mu nyina obefiri ne mudie mu nyina sa odo oba no enso be wie chie no na wa ma oba na na se be ma ne nsasi fom wa mu akoma eye wo ya ene me hese metimi ne bi kunu be na da wo wo ye psychologist
ewo Confanote teaching hospital Confanote teaching hospital waka so obewura your friends say theater se mensan kan kra nya hwe yankase be psychologist ne ye ne mo na edi dwuma no eti abusua bra ne so a na wo de wadwen kyerɛ afa ahoma yi so 0260 tra ahoma ne to ho Sompa FM 0260 196064 0260 196064 and now 0260 196065 0260 196065 MWHO BORHA ASEM studio line a brand so enchede e be bia homa ntem apa me pacho hwahase no mamena de wase ye de to no yemfa nto na yenkokɔ yanim sesia yentie ababaawa no na werɛ ho semra Mawari some years bini mene mekunu won kwala 3 na asebe 5 years muni mekunu adwuma ase nti jamia na mekoba edan ka bibia na me hwa ase ne edan ka si kumi na me ye ma agyen se ada na me ntasa ase na me nsidan adwuma no so a me ye na nye adwuma ketwa menua wachi fiti ana pakwati yire na ma se wachi ne ye topa nti mene mekuni ho na me ka kire no so ada mi ti fie ya wo ye adwuma de ada nti na me nkonko pass ase ne bi ma ye nto na ye nsidan ya de ye nyina na yete ye nkola nyina so bomo ye 3 papa ti fie me diske ba ye obefa me sada na ye kota ase de me ne ko ekutu aka na me man niska no si den no twa picture ne ade chim no si den no twa picture ne ade chim me nti edan na me ne ko hokɔhwɛ ya area mu hofo tetetete o mi chiechie o mu edan yesi ewie me kunu si aka finishing na me say bugo finishing ne de ontwen kakra na me pese me ye me tua nkwala ne school fees wie ba ko tertiary nti me tua fees ne wia na ma ye interior na fam tiles ne ade nyina mpo de yato aka nkonwa ne ade a de be kom keke me ka me kun si wate nti me o ha no ba se ne wo fa bi yare serious no muhia bose e de aye ne duro no no a woni bi no ono so kra na ye wo fa se o mo no na ni daron so nti osere me membo ano na me ma papa iska me de ma adwe mu fa eta no me gira waache ho na madam bi bai o se enya ho na wo dan wo ha no na ade na wonti mu na ade ama han me ka sa wo ba besi no wo ba wo se wo ba betina mu nti na wo besi si dan no o se I say, na ade ama ha o se me fa ma ha o se wo dan no bitim me se wo ye hye o se wo dan no bitim me ton ade ewie ye nyimbre me ko ya madam bitim me bisa na wo ne ho no so bisa me se me ne hwan na me se efie ni ruawai o se ni ruane me how o se me kun na efie ni ye ne de me hwe me kun bisa na o se nanse aware mi Nansen aware no mani nje ho wo ye ne ma bi a mempe wa ye bema e wo fie ho wo na wo bɔ akohoma ye bibia na ababa wa na ntimi antoa na asɛm no so e wo we ne so na de wo kan ya no no ne nyina ne sɛ eye ne te sɛ de bɔne aba ne tirimu no wase nintis ohene yinti saa na mema bitie enti saa pa na mema bitie di atwa ne nsurumu kura ne sɛ ɔka asa ne wɔfa bi yare a wɔno ne wɔfa ase panyi anase wɔfa ase a wɔyɛ piesie yɛ abusua ne nyina ni da no so no wagye wɔba ne sika saa de akɔwale wɔba foforo ɛde na saa bɛtena fie na wɔba no atɔn wɔakye de asene mu yensentie bie mu mra sese ye wi ane ahwe de susan de bode hono befa mawari some years bini mene mekunu won kwala 3 na asebe 5 years muni mekunu adwuma ase nti jamia na mekoba edan ka bibia na me hwa ase ne edan ka si kumi na me ye ma agyen se ada na me ntasa ase na me nsidan adwuma no so a me ye na nye adwuma ketwa menua wachi fiti ana pakwati yimbre na ama se wachi ne ye topa enti mene mekuni ho na me ka kire no
Ada me ti fie ya wo ye adwuma de. Ada nti na me nkonko pass asene bi ma yento. Na ye nsidan ya de ye nyina na yete. Ye nkola nyina so bomo ye 3. Papa iti fie me diske ba ye o obefa me sa ada na yekota asase de me ne ko yekutu aka. Na me man niska no si den no twa picture ni ade chim no si den no twa picture ni ade chim. Sompa FM. Ti ada na me ne ko hokɔhwɛ ya area mu hofo tete o mi chiechie o mu. Edan yesi ewie. Me kunu si aka finishing. Na me se bugo finishing ne de ontwen kakra na me pese me ye me tua nkola na school fees wie ba ko tertiary nti me tua fees ni wia na ma ye nti wia na fam house ni ade nyina mpo de yato aka nkonwa ne ade a de be kom keke me ka me kun si wate nti me ho an ba se o ne wo fa bi yare serious no mu hia bose e de aye ne duro no no a woni bi no ono so kra na ye wo fa se o mo no na ni daron so nti osre me membo ano na me ma papa iska me de ma adwe mu fa eta no me gira waache ho na madam bi bai o se enya ho na wo dan wo ha no o se o se na ade na wonti mu na ade ama han me ka se wo ba be si no wo ba wo se wo ba betina mu nti na wo be si dan no o se o se na ade ama han o se me fa ma han o se wo dan no bitim me se wo ye hye o se wo dan no bitim me ton ade wie ye nyimbre me ko ya madam bitim me bisa na wo ne ho no so bisa me se me ne ho na me se fie ni ruawai o se ni ruane me how o se me kun na ifie ni ya na de me hwe me kun bisa na o se nanse aware mi oyiwa neti mami mema mu wo kuromu ha senum mami mi se ona se munya wo ba pa na so so mu aya mo mpa na da bia na oba wedi wakwa awale pa ene oba wedi wakwa awale pa be ma kwa awale pa ya na mo mpa na yesi yenye free ani ye de domasoso wutia ye ye wo hwe Ephesians 5:22 no dan was na wo kan sem bebre na wo efa aware ho eti asamoso okununom mo yerenom se de Kristo nso do asafo no na ode ne ho emaye ema no se ode enso mame kan we say mame kan 29 na se 31 no kra beboa me 31 no kra beboa me 31 beboa me ana 33 no me di si ai mame hwe wase na nso moma akomako no enso moma obiala eno ne yire nom sa okay yo na do we yire ma waninje wakete esi ayire ebrebu mpoku aho wanya bibi ama wasia yese jaibo ne kuro no oba ewo se oso wachi yese women yen any supporters ewo yen kuro no mu abrabom ensa kwa na ensa ba benkum adwale nifa ena nifa nso so atimi adwale benkum na na de ba ne sen menya o papa afa de ba bi akɔwie mini be ma me na wotie wadwuma say 5 good years na me si wo so meton aduane ye ton wache etia na ma me mfa sika na menya ne say edan rent ne ye gye 120 million 150 million etimi high dan kran po be say 20,000 Ghana cedis. So mama pass asase bi ntwa me no akoto asase de me yi adwuma na adua na me to gisika na fasi dan no a edan na dru finishing minim si ye kwa akotenam na ye koya me kokofa ho say na wo dan no wasi awie na ade ama ha me mfa ma say na obitim okoya oba foforo timu say edan na me de mi kunu dia na wasaka kire oba ne say wo fa bi yale enti omu pe besia na oba na sa koyi ni sika de ama wo de akoya oba foforo ho ade na de be nipa kula amposu ne ban bi kula ampo na ye hu na owi ase ebusia ma yenkwa homa no so na ye ne Dr. Isaac amoa Dr. Isaac amoa twetwe enkomo me akasa me papa Valley View University wo ye lecturer na so ochra de wo ho wo sa ye counselor wo sa ye sofo na san de yi asem bia be kɔ ne so bia nso nye do Papa Christ asomdwen kan
Me pacha ho na muti saying. Onyankopon cry wa ha se na dia ensem bi a yetete no enye ye nte ase ye. Papa de ntira ya mema bi te sa baba awa bi. Wanya mfinhia aduasa enso 37 years. Wone ni kuna tena nkwada miensa na apie 5 years na wose ni kuna adwuma asai. Oye adwuma Electricity Company of Ghana. Ena omukoye illegal connection bi. Ena ya che no. Ena ya suspend wo mu na yesi na sa de yi wo mu adi. 5 years onye adwuma bi. Ena oba na ade ni sika akora ka say ye rent dan a ewi ye ntino ma yenkoto asase. Na oba na yen kakra ka de obenya bia na ode ama be ma na ode kodan no. Papa de nyina ne say dan no ye awie. Na yenkwankoto ties ne fa entum ne yenkotena mu no so. Ye first born wara tertiary institution ntino ma yempe ni fi ma me noa aduane nton na me mpe ni fees na ansa. Otua fees ni wie ya ancha na be ma na ba say ne wofa. Wayali osedi enti opebesia enti wasra na womo ano na abusua na ni da ne so. Papa waji scanner say wo de akwa wale oba foforo de na kwotena fie no a oba no atete ni mo wremu de ama be ma ne say won friends no mu nyina omo ni omo man kwotena mu no. Papa samu ekoso na di sa wo ye obisa oba ne say wo ne hwan a ebi onim say ni kunu de ama han a wo se wono ne fie wura edan na ye ni kunu de enti wono ni kunu de a okobisa be ma ne say so ono na ye tire wa awade nim na Bible so anka ne sa e was be ma na ye tire so na hwe nkora wo hwe fie ya bibia enti no aye say oba no tietia no so kwan bi so sa na ono hu no enti ene opese wode ne hu enti ne kwan a wode oba na fa so no papa asem yi obeka ne say na aye ya ma abotoye mo aba na wakano emse anytime dia be friend dia na asam no na yero kakra asamo na ji ai ne kura wo mi say as I say man wan katan no as if ye wa ware ase no ahwe because member ni bi ho a wo cha ware ase kura na ebi kura no aware awo be dia ukra utia ware asekwa wundi SOMPA FM and yesi anya dia aya samfoforo aya dia ekoso ewo Ghana ha ba onuru dia aboto abonten ama yo mama ni bi wo ha woni mani eti wayo wa dia kama ono ote e agene wonkwana ayi wonkuru nanso e ebi na our girlfriends omo yire no omo yire enim ho hwe obu shafo nim ni hwe obi on so kwa no a wa wani pa no aye no hwade oni tibebi oni wote tibebi ya waka ha da mani bi friends on Kumasi a muti Kumasi a ono so tibe se Accra akokwa me yire kwa nim se wa ware o baby e wo ma dem ka se ni kiro me nipa bi efrimu anana ofirimu no a ye guso a ye di eyiri nkomo no a na otwirimu no a na sike bi bai odinkwala mienu oba ya oso nipa no a wewu no le mani ebusiafo bi enim no bi enim ana na yira ote aware ase onu se onu me ho wo mofra mienu waye no hwade ebusiani bi kre eni enti somebody koso ese emanu ye ni de ho ni ya hyi ni etimi se na de na ware no dem what to say onye obi a oye okunu a otu ni de mu akire so enti de nti amese manu ya hyi ni se ko ware a ese e careful ewu nipa no su na ne ban send nipa no eki ansa na etumi ewu aware mu uye situation ye si ya bema na obi a nyamesiro wo mu na oye obi a odo ba no na oye obi a onimete na oye obi a sebe oye tuta
onu ehu ni bawo a ko ye ni sa na diabetes yi ese oba no ye be no because diaba no oba no betumi age hu bibi obutumi ye hu bibi yini fa nyina na omia tapsa omutumi gina. It is the best thing we have to do since you say and say oba na busuafo no etumi enidi nsa wo so ene be kasa le namfo ene kasa even maybe or change society more in the kasa because shock the best what year or say or ko ejare ekojare obotumi kura ameduro obotumi asen ho ni tinga to obotumi gina because ene hwe sede ewia se brabo ne tie ne be ma sabi wajuma sei e abo wa bodi sabri no owie ya wabo esi da yewie no won so wakore foforo afanichi akaji sika kra de akore oba foforo di na betrem enti onye obi anyami etini mu na nkofa mbe no a obotumi ye no hu bibi 2 e ba no hu ni se bebi a wedu no de oye no na gini se osisi oba no but osisi ni wankata no mpelifo se utubo e de boba ho a esambo enu bi do ye wa brabo mu a e bi tie ye nko a ya gini se ye wa ma na ye wa mo asen ho ana wa ku ho antu na numi na ye de ma ye ho sa na mo tie ba me tui so ampempelifo bi anta oba ni cho na oba na mfa nche no a yami anya dumu a be ma no beko na so etire bi a sisa o ha bata ni se obi ho nyare no wewu obi ko da kaka no wewu obi ho no obota se subai na mi yi ana etumi e di sa ndoma no ediba because oba no so oyo bi a nyame so no mu a obeti yo baka bi a be yejuma odin subu fem e kese no a e be yejuma enti da manu hu ni se subai oyi no we see owo kwanso we see abadam kwanso we see oha kwanso so wan sakana join na wamba amapa oba ne cho na de o se ye no anya emwa no ana oba no so asesie ono no obi abra ma sesie akaje wati den no na ojimu inu o se obi se de baye no oyoba o wuri se de oye no obi de baye no so na obi de ye no a ko be no na e ma ne bi o ha wa ye wa gimi se wo ware suba no kasa nye de ba ma bi ye ni ho be o ba o ware ho e ko ekunu no mo to wa planke and why all we has effort to say so what you bedi ukunu fi musem ni se ba ni se o dem ba no e wokunu ana wa kan sa die e so hu ni se onu oba no a oye sa de no onu so oba a wa ye ni sa die obetumi ashen na brabo obetumi adleto obetumi agodam obetumi aniwe bia na brabo no kwanko yie and your bema no oba no a se no omu chechi oba na otia warase no owu ni se omu ankasa no wambrabo no ni osuban ni wande ye no that you omu cheso aba so to ni class ni chewa se etide bi ya da mo ande hu se street no bi abodam apa no sande yi ni abrabo yi ni nkrofo ya etide bi sa abodam no eliba etide bi a wo hwa na nipa yare bi dan so a bo mpa ya yare kra nko onu medro no nko sane ndiye ana ya etumidi yare kwanko bi ni how bi e so ai ana yenu enti mo yake atukina ya kwami yi me pasa ko yeso enti namba obo gana yi na kasafe mo yeshe yenya yi okay enko wo bi ba na ntiki no enko wo bi ba na ha no oye nipa so kasa ebetumi agijuma die rade dia maye no mo yehwe ni yi nipa bi ni wa asama pano kano ani fi se entasum aware bi ni wa ahawni enti sa empo we yere take o sade o kano o yiri mbu anasa we ya eno nchire se we take them decision no penifo a kaje aware no fi nsem no wo ni penifo no ntana se wo no nkasa wo go tunfo o ga saka but enye sa na se ye normally na mi fa kwenye nka ye se be mo pese o jawa ware a ana odi nsem bi a sabe enye no kre edugu so se be ya na asem be ye de se de be ya na asem e be ye de ade a wonye
me can catch you say I'm not there Bobo ko be hu say be sia no ana oba no ka say oba no menim so no oba no aye hu say benin no ni suban nti na okwara ba ko no eye no kre ba ko kre nim no kre ba ko kre nim se memma sabi wonim nyame memma wonim de e memma sabi wonim aware no so wo ye say ofi wo yire chi akwara fofura na fi wachichi kwadu kase e ta ba no so say me yire oye mi say enso na ye no kre because the next be so enti memma wo Ghana ha mo tie mi mo ye hwe yi okay because she are showing here that's a brave year that should be the just swaba na everyone me to tomato no me dey ko papa o cho say na mutre achia na mbite biribi ngo e radin tumi ye oduna ge so ogu kwasia na so e radi a hata so no oboso mu no be ka ho na kunudi be ye odia ami shira Onyankopon so nhira papa Dr. Isaac Amuasa sabri bia ye bo waboboa no ne ye bebo pono mu a woje ye so papa ye besa ka se kire da se awie let's be the match ya me shira Abusia eya wo ni wo ba wo ya enka wo be ye den emu oya o emu oya hyehye so no amakonim makonim na toda bia dishonesty yana ewo yankasa ye relationship mu no Bible say ma wo you enye wo you ma wo no enye wo no ma wo an enye wo an wo da bi enye wo da bi sa woni wo baate na sa wo hwa no odo no asampa cho ka kire no point blank set my dear odo no asa o anu odo so no we don't force love so tra menche beba ebe free vanaba odo na ebe free vanaba ana me hwe bia na ne ma asesa ene matimi sesa but me pa cho wo hwa na sanya wo hwe na wo mpa ni bia mu a wankasa kra wo ye konfotachi amwa illegalities na do hu wram wakwa ye yiwadi 5 years onye adwuma wo ba ni nto aduane na won fa sika ne ma se e dan rent sika no eri ya dodunti adan na yankase yemfa mpa ye de na me ne wo nyina akoto asase na wo si danche na me koto aduane me ba na me diska na ba na ma bie branches nti no me free aduane no ho na masa akọ market na masa akọ didwa ne ya sa ye stew ni ade na anwumre ma ba ye masade sa wo ba anya se wonya time ma no emema ne bi ton waache what dia wo ti fie ko me nsa nka me nan nka na do nsa hye wa ham wo do nsa hye wo damri fam e na woti wo enti sister Mary nkomla na won famila na wasa ye wemu nyina se sidan a se me ho akire me na me wo fa den na o mo pe besia e na enti no me ne wo fa ase panyin wa manya bia nim guase bekam na wasa gisika wo yire wasa de akoye oba foforo ho ade na wa nyame be hira wenti ade a wo ye enkwaye wo kra na enkwa mo ba no na sister Mary abusia for no msese de wo ye na no ho asem na no mo ka ewiase eduaba bia wo beguo no eno na wo betwa obi ya ni wo obedua menki akotwa bode anaso bekwa akotwa kwadu da you reap what you sow says the Bible and a kama nso so wo ho ade bia wo beto bia de abowo mu no like a ball ya wo to de abowo mu no it will bounce back to you na ya ka say ye bre it takes time enya da wo beto bo atwa so fra no ena mpafi be firi mu aba ade bia oba no ha se ni nsunsu aso no se ye papa se ye boni o se ne ena won sanka dabi won sabeka na rehosem as the Bible says our generation on next 3rd 4th generation no ade bia ba be ye bia no won ba bete so aba enti wa de wo ye enti yama enti eni papa dua nyame de ma ye no eya na wo dwe kwa akire wo hwe Jeremiah enye me brother ya wote ye ni nua ba ma panyimu o twere Jeremiah nwoma no 17:11 no o kan sem bi wo se de wo pa de nya
na wanya no kwan paso no what is abo akokwohwe de ya wobutu nkosu anya wo de aso wobebu wo na mu afa na ekire no obeda no okwasea. Don't be a fool at the end. Na wiase ajapade nyina se wonya na se wo hwere wo kra emfa so ben e na wo benya. Oba no betimi akun one time. Omo odua onya ohwe but oye ni so ogu fam a kai hu se efom nipadua no eye dote and according to the Bible Nyankopon tete ya odi bo nipa wo wieye and wo hu ono ane nkwa homi gu onipam e mo nipa be ye wo krati asefo. It is a dote ekọ dote mu dia ya na ese ya nana no mu niema bia ye ya na nya ye nsoso. The moment your bar de na se ana ne to ebetwi fom no wan ko wodi wiase nso nyina kora bo dua kora nkeye yetimi dane beni say no your boy nani o eto de bi na sa wo yi obi ya wade ana ye wade na sa ne kra reho wo ye o papa na wo de boni tua ne ka wo hu from apagu ani so na de wo so wo de makosam ene wi se sam ne behu agu nani so ugo ton so ma ontakra nyina fo ye no na wano aye bremrem no mo a wo te se de wunim kasa oyi hu wie na obesi kokko so pro hu se afa de mehu awie bom ntin mehu awo no afa de obekire ne se yes ono ankasa kora no se wonim akra no no befa oba akra nti wo ye manini wa hadada ewi ase de nipa guo no enu an wo twa bone na wo be ya wo betwa bone so aba papa so na obeya eya wo twa papa so aba if you do good you do it for yourself if you do bad you do it for yourself eya onim so oba no wanya no nyu oba no wanya no oh ye wa wo amemete wa no abeka cha me say anya joint account anya their joint account me no won joint account to be a Kana you said the Bible kind no we buy one number ko now den ya one number ko now so ene ya wali your relationship just about party kind no e ma ya mfa nyansa ne nimde nante wa aware anim do kunu but ya wakoma no protect it nyasa da wani nna no baby a won susu se bema no anase oba no de obakwa akogina no wey ekoma nipa nyina batene e mema de na aba. Protect your heart. I love my husband so much, but I always protect my heart because o nipa obetimi ya de amempe at any particular point in time. Mema na nya de be ha makoma to the extent say me control my heart, me control myself. Na de be ba ne say bia me nya me ho bone ana say bia me nkwa yi odo ne bone da bi. Expect unfortunate things at any particular time in life. Bibi ha betimi esi at any dawn. Aware ye but enne ye be gina sa sister Mary asem we say so aka cha we say work with wisdom and knowledge in your relationship. Fanyansa ni nimde na enante wa yonko fa no a wa fa say ya wade say ya binatwe say ya bibie mu. Work with wisdom and knowledge. Wow. Nyasa eto da bi na woti asem bi say ya ebu nipa bi abam say me kora ne aware kora me enke dia na efe say ya nyina ye nam ye bibia abom. Me na me kuro kasa me anya joint account am ne na nye adenti me card and baby ayi your friends a bank account when sika na ye nyane ye nchemu da fa me de mam because enne be ma timi ko wo nche omo amane SOMPA onye mu anu amo akoyi egu wo ni beba ho so no na ne magu baabi na wo akoye boni enne ma dodo no ma ya boni ni nyina no dodo na afiri mema bi no because of an young catch them young and they shall be yours forever and also cry the asem nam na unya adwuma nye on sa asetra unya adwuma nye me de me yere wani beba ho so no ai obi wo so krampa na o sa de ne manasi obi wo so wo yere no no o twempna na me fa no awo ama me wani betse no onye ma no aka cho sei wa hwa me yere so hu ebe ya asem o na o de wa ko hospital no makoyi obi wo krampa nko hospital wa sa akọ no maduro
beka ka obeyi umanyina egu ye banyansafo emansuye nyansa ne yesusu fo yakoma ma nipa woba susufu akoma ma bema susufu akoma ma woba hwe nanse de mekote ye akwada senior high school student wabudo wajiaziat from school sa o kofie na wakwahye ne boyfriend ho Sompa FM ne papa si na nka ye nhwemu ahu sa ba bia wo hye ne wo he wo ya wo nkyere wadi de tende ta ko school mu ho amoma ya apɛ ba bia wo hye a wo mo kwa hye be ma dem ya che be ma ne ntino wakoku ne ho we emansuye nyansa memansuye nyansa na nso me de ma na ya se ya adwuni sa enti ya nyuntum se de ya adwuni sa na ade bia wonim no so no yesua usua so a wo hu nti se enipa bi num se ya jimi a wo de ade jimi na penyin kye ya de yakwase ne ya adwuni na ewo fom no se bi ya de penyin kye na yansuye nyansa no wokokoa mu awu Sudan ye samso mi nyasa eyi asase sika bia mso me de akota asase musibo mu a na ya eye ubadi ba bra che no akofa akula ewa ha no akofa we wa ha wono kra wa wuko no obi de baba we suso ka hu bi obi kra ono kra bia na nya be ma no no na aba no ma bi kra na yesa ade na ba ye ngase ye kwa kra ne DNA so ahwe se yampa na se ena moja de ntontwene na moja de ntontwene ne age no afi wa ba asetena wo aware na se no sabi no aye bakwasea ana so oba agimfo apam oba na oba betena obi hu no na ye ka ade ne man de opa ade ya wa mpe no kwa pasoro pa ade nya na wa mpe no kwa so e kwa paso ye so se abo akokohwedi anya on na tro ye so ubebu na mu faja na ochina no ubeyo kwasea sabre no na ho obi eja so me fa mampamrika entu mampamrika wa abrabo mu se wo pesa wo se e po white na se wunya po se papa ete se ya se de ya na se yi omo sponsor ye Pepsodent ya pacho yen kakra o use Pepsodent na sa ya se ne krampa yen kakra o fiti pre compost ya moja ba ya se fo no yi no omo sponsor ye sanitary pad but sompa ye de you have two paste in it, you have two brushes so ye so person will simple white sir ade ten obi ba si say o mo ne die ni FM takes time yes sir ubebre wo se echi nam no moja ene beba wow apam yanko kakra na menko afrefo no chese wa mama abotokra my style yeah my style be me busa se de pe ye nya de onya yen so ampe so aka asem na me de enya monwanwa esanse saa abamu anu a na owo saa adwuma no mu aye ya wo mu yi na di no ni kunu no am wonderful ECG wonderful nyo no nko won na yonkofo bi ba kon de yakura na anu ya na oja ba kono otimi ware ye yo nanso ni nyina no ensa ye de hyenku eno ane ye de te ade bi wo wiase ya adwene ma so se eba yonkofo mu a wo de unyi obi na hu se bio unim de eboro ne so unyansa aboro ne so enti ubu ne kwase a se tie bia se wo kan kama de ugu betwa sure se wo somsom papa benya ketua pa na somsom bone benya ketua bone wonderful enti wo hu se sesie yi de onim se wanya baabi na wabu obi ahyem wabuko obi dua de ase nanum wo no nso bekwa akosia yo toto pakọ sade ye ya obi tifie kan che se me ni mi kunu fe mi ni fie wura me ni mi kunu no enkomo ekọ akire wono nso ye oba ne bi otie enti sabi wototo sonso na de wa antua achirebre ni apramire ne dan woka enti sa tie bi wono nso behia de oba kire ne nyansa ena edu ba bi a bra mo hu se mo ya waafo ana mo tesa ayonkofa na obi wo fom na ebi wo soro no eyemwo o sa benkum dwale nifa na nifa nso dwale benkum ene ma kura mpo ne ye mema supporters ma me se me de sabio ade bi wo ho di agora wo na wo ha ho se wo sisi me wo sisi ananse wo sisi wo ho
oh me dey me hwɛ me apam wo hwɛ me a wo ho na abehu because my eyes are ahwɛ nso hwɛ w'anim na ehu wote we ho na monka bi mame o abra ono mu nsuo wodidi ho memfnama kasa gu mfnama mu fan kasa on fan chena on kasa gu mfnama sese wo say on kasa gu mfnama mu nya da ayi say kasa gu mfnama mu o betra microphone chena abrewatia se wode acha nka omo amane o Sompa FM ko mfa ya say kasa no na ebia be ma na koma ato ne na nso on kasa gu mfnama sese e sha asie nti on kan hwe me na wasisi me say nyam betua aka on kan bi and dey bia wa kan bi esa tie bi obeka nti wo de on kasa gu mfnama mu on jaya na on to son kasa on kasa gu mfnama mu fa bibia nche nyamensa ono na ya retowura afa na meto nti de ono se waje ene ne nkokon jiwani bumfifire tro ne se dwumayeni akatua ese no ena mpo de waba bedi pa no kura ma de enche na katua so ena ono atiti ne bowire mu aboa no se yemfa nsifie na yenya baabi ne nkura na tena na wo de oba afoforo na akwakotin apoto ama na afie no so nti so de bom mame we no menyo papa mempe yedie ekwan na yenyina yemfa ye nansi so a wakwa akoyi mememase atwede na oba na wo ba no kura no mayenkwa ahoma no so mra wo yenkwa ahoma no so 0260 asem na memene ye wa hefoforo ye wa hase no atwa bra na beboa ye wasem a woka 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Middle for me, Pacho. Good afternoon, dear baby. I can free. MgsmåBORĥA or Diane Tiewa. What for? Now, I don't know what I said. One young professor. But one is what we are professing. Samo, winning says, Sakrata and a crowd one in the Equator. I know more, yeah, and a bear man no man didn't dear you. All the that man crazy. All lawyer. No, the beneficiary or not opportunity. Yo, Yate, my nasi. Bepacho, good afternoon, dear baby. I can say for me, though. Good afternoon, I don't cassette. Dana hoka krama yentie wa medofo. Pacho, emema no. Emema ni binom. Dana hoka kra yente won kakra homa ni twetwe sipa yente hwe pacho dana ho na yentie wa. Ampa afa de ya kasama yentie nhwe. Me Ele é uma tecla um pouco de mano. E ele só que dá bem. Ele só que dá bem na mano, mas ele é nem espírito. A pessoa não, aí ele só dá os, não nisso, não fala que há. Ele nem me diz nada. E que minha sentada de aqui, minha forma, é de uma, de música. E conhece na me conhece que 2 hours 15 cities to try and not talk sama. Let me cut. I said you could have a man is minimum structure. And we come and cook again. And I'm here cut off and I'm close. And I'm here imagine listening and one you did not be a good guy every day. I'm saying no. I said, the women being a to me. Because I own our getting off one day, my women brother, the doing master for me. I'm a phobia. The Linia friends, the Bible, a planning other Linia is couldn't be or Linia is people on the say, Papa, the Linia that the Linia them one, they didn't sit to Pamwa. No coffee, you are revolution in your mere and small production. Quite a papa, and a class and a brand, or a player and one. Sorry, I'm a friend near the common of why. I say, oh, no, let's my dear, my dad. Okay.
Yeah, no better train come much. That's the sound so bad. So bet me about better wadring 0260-196064 0260-196064 and 0260-196065 0260-196065. Hello, good afternoon, Patrol D baby. Yeah, no. Daroma, choho free. Afidie no na yen kasa mfa phone ma why? Yentio. Yeah, no, good afternoon. Odi ni baby akasa free. Ojo make asa free pokwase from me joy. Okay, mpacho ma yentio. Ojo miss me there can make can say. Jerry team we be anything. On fama nyame no fanche no. Bibia for bibia anche nyame nsa. Nyame na ni na bedi. John function yamenza. Mate ye da se pasa wonso. What they were drinking eba ye. Onso betimi de odi aba 0260-196064. 0260-196064 and 0260-196065. Ko jamia na wo sami. Jami ha se na wo sami. Wo mo niska wo okromfo kwan bi so. Ye betimi aka ne sa wakọ wia your friend is saying aban sika o se kwa aban kofesi mu de ahye wata so ye yi wadi na me nkọbre se wuti fie ntima me mbre na me fa sika ne mbre first dan ne nyina ne ye ma me nsa nkotena mu a na wade no kola ye ko bi na ye na se ya nko bi na ye ase ko ja nkofo bi no mu bi sei me pa choma ye so ye nkwa ye nim 0260-196064 0260-196064 and 0260-196065. Made off on Pacho Dim baby free. Okay, Susie Castle Papa. Pacho my entire wa middle. Women are bad women Mamma Mcampo, or Bell Bossy, remember the day, or Balcoma upon a Sagunya. Now we'll be a bossy, now we need for Southwest. Or to say about our head. I can give you a Bacana, them or Mocano. It is for Miami. Now, so you know, but so no Bapadia, a diva yellow. That's it. Okay. Yeah, that's a sour fray. Hello, Pacho, good afternoon. Dini baby Akasa free. Actually, ma, but you are getting. Santa Maria Pacho mental for no more ye mental for ni mo nyina ya dia SOMPA FM we dey masiro so aso an kan be kan opinion a onim kasa ne kan na oba official onya be ma na wie ni dia na se mo oba ni wie onko pam oba no fa ni fi lawyer kra misram e pe ni fama no onko pam na be ma no oba bre oni wi as papa wo you want say mo ba kini oba ba na wo tanya nsa we so ko sidan ye ko sidan min fu abra me bre ehwe me kwala na wo oba se wo pa be ma oba bre wo ni asipa ba oba no osu mo nya no bo ne kura mo nya no bo ne wo ja so bre so ade wo abaji obi bre so ade na sa oba na de nyame ni ni ti ankata ni de kaka me ka che mo nya no bo mo nya Sam aje kumpa de wodi oba bi ba de sana no adwa o wono se de o si doma no pa ma asem no ma yankwa we say ho mra sese ai me pacho otibenka ma hai wodin ba bi akasa frame dafo. Hello pacho di ba bi akasa free. Hello Odon pacho yete wonka o ma yentie wai Yenina ye tie SOMPA Anthony Pato do they do you hey do they do pacho tema boko de boko da o say Onyankopon tie nso ye ho ye ma yentie wai e bi dia samba kompese me ka tell say obi fela we do this so ondu we di we tuma tumuno yini filano so na ya ajodo the show wadaro ma mesa be dio bye bye. Yo, ma yenfa we say do the do ya that is so bad. Good afternoon, din baby akasa frame me dofo.
Good afternoon, dear baby. I can say free. Come door. Debbie. Facha ye. Sabre be mean so one can ye. Me pacho di baby. I can say free me door. Hello. Good afternoon. Afternoon, madam. Udini baby. I can say free. Yo, pacho me grandma Helena. Make us agree. If I was saying nko am pesa meeting ye. Me pacho uche. Hello. Because it's Ama Sama me pacho my entio. Pacho yo. Many is 26 years. Now we are watching for me, baby. I will continue. Your wish, or talk a little about not the power of the family. At the family, my wish, you need the fucking relief. You need as you say, don't know about the plot of the general. Now, how do you about a million a day? Mate, yeah, sorry. Yeah, sorry, I bet fro. Why? Yeah, that's a sound so bad. So, my info will say, hello, good afternoon, Dean baby. I can say, frame it up for. Good afternoon. Yes, Patumi Kazafri, my would do my okay, my entiewa. Yeah, if I do, boy, no, but not papa on your kura. But mammy no uncle Nakuma to me. I say, Otamo Koto in Otto plot, no, what is that plan? I will check up proper what you repeat. When he say the Onya repeat in Quadia, Miss Abacan, midday. Say, Unoka horse is young, I by this and what one cannot summon a year, but when you about me. You thought I say you repeat. It is what you did a year repeating on one year. And I said, plan the Anitaba Canadian, one cannot match me. Am I a dear coming in so the Berman didn't or the Quay or no so unconscious Mura? No to uncut or one man come friend and on cat and I am one. No. Yeah, that's a sound so obey ma yenshana yenfa we say obi enyama so ma yenko 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Last call and pacho di baby akasa free. Pacho maybe Becky make us 50. Sister Becky pacho yentewa. Me pancho say Obama. What to me at National Berman I ni sa on to him sending your body at the iron is come because come a bet Yanni Kepi, Yawani the any fine to cry and so yes, sir. But what Barnum sashi what Nasiama Yabaya way ye ama wodia na nipa na saba no kana otu ye tira who see ya upesa wo kire den intinu se papa say no be ma no so oje oba ni sika o sa de akwaye oba ba akono ho ade onti oba no so ye yire sa no ntina me kan se papa nya shi ya boni nya shi na no ba susu ye me anka mi be ma ni kina wa mi me fa bia boni ti mo e ya me mo abotela wate wodi asem wo ye chaba kasa but eja yentimi mo nkwanti embese ye beje nkwa me pacho last caller me pacho ye de wo to po Bขู่ASEM so din baby akasa free. Hello, good afternoon. Good afternoon, Sam pacho din baby out free. Brian, okay, Brian, yentie. Okay, and several more coming now. That's the it's we are there, so business so there. They are Obergano,
na enam te bɛma no nyɛ adwuma ti ɔkwan a ɔbaa no de ne fa soɔ no te bɛma no nso ba bɛka no asɛm a ebi a moanhwɛ adeɛ mo kɛn kora no bonu mɔ metwa no bɛma no sɛ bɛma ne haw nyinaa ne sɛ ɔno na ɛwɔ sɛ nka wɔyɛ bɛma wɔyi sika wɔ fie hɔ wata sɛ na adwuma sɛ 5 years ɔte fie ɔbaa na etua nkola fees ayɛ sɛ utility bills nyinaa light bill water bills nyinaa no ɔbaa ne na ɛyɛ nti kwan bi so no hu ne sɛ aso ɔbaa na gye n'anim nyam anaasɛ ne bɛma asɛm no ɛde ato fam na ɔno no afa ne nyinaa no n'asɛm ne nyinaa no wɔnsa bɛma ne ha sɛ ɔnsɛ nya time ma ne nyinaa ne sɛ ɔkɔdi dwa na ɔmmra no na adeɛ asa mate ɛyɛ asɛm da bia yɛ ana meka me sɛ ɔhene yere menyɛ fiafia menyɛ obolo paa nso meyɛ hɔ ne hɔ but mabasa no sɛni esitie bi mpo sɛ nka meyɛ obolo kora mpo na enka mabasa na nduru nyankopɔn de eti me se areto ɛwɔ nyame hɔ sɛ woda so te ase ya wo wachi business yi sa da so te ase wo nyankopɔn nwuye ya wankasa nso nwuye ɛdan na wo sie no bɛsi ne mmorosoɔ me anka me de mani bɛhwɛ wo din no akasa wo ne nyankopɔn kɔ eti sister Mary said the Adam catch the one son and then make catch the war. Fair fear ni channel, fear me say, ye bet me a peloya sama say, you would diaba quack j. But what channel? What a channel, a cowboy, diacolam professor, the old 1K, and money dia, fair fear ni channel. Now they heard the winyan copom na, and ma homla hoso. Now, Kura will see cat said the Okurana, we yo, Jumania, Sikanoa, Saquatas as a foforo. Na hwɛ na wie bɛma no ɔne ɔba na wie baabi ɛbɛkɔ sɛ wonim sɛ bɛma no wɔ yere paa na ɔsɛ me bɛyɛ ɔho adeɛ wonim sɛ bɛma no ni adwuma yɛ na wasa bɛgye dan atem pɔmpɔm fiase ame ne fie wura asif sa sɛ deɛ wonim no no meanwhile so sɛ wonim ne paa yɛyɛ yɛhwehwɛ mu sɛ wonim ne yere ne paa ɛna ɔno nso asa bɛtan sɛ yi ne ba gya wɔ mu sa na abɔ akɔ homa ma bɛma ne nkɔ ba akɔ ma na sɛ ɔba no wɔmɛyɛ wasɛdeɛ te sɛ deɛ na wɔyɛ 5 years ne hwɛ sɛ wo betimi a ja omomo omonko na reto efri Kristo na se nyankopon homra na yenhwe de enema bekọ akọwie wote ho aya jai se boni aya wo ma na ye wutirimu dem te se de moja dori huruye tirimu no ya yanwa adwen pa mema na ya munyan sa de na nye eno ma bekọ ni nchinsu ni bi te se de yebo asia ma ma bia mi free Ebusia production line obetimi afrani atwetwe nkomo no 0509 438 463 0509 438 463 me body chato 0509 438 463 yesi ase nom echia mupi mame na apam dada ase Mr. Jeremiah Samson medana CP afei Augustine mame akosi agwabuaje dondon hema Reverend Minister ba akopa akosi enhira wano so yeda no ase school fees Mr. Dave systematic price wonyina fam de ka ho na wie mabre watia OHENEYERE mame akua yeboa asia mabronya yane mo bedi ehia MWHO asem yede ba mo akwan mu no endpoint obiopathic clinic ya na wo mo ase afei hajia special local foods kasa mineral water time herbal mixture ena afei sompa obi bus efia de be na wotwe yane mo bedi kasubom eya na wo share domijom Richmond ata wase sompa market ya pa odo papa yensu ye do me mama Sophia I love you so much sweet mom onyankopon koso anhwe so na onkra for golden country dwumedie no Professor Dela Abochi madie nyina obetena se no de ato am so Endpoint homeopathic clinic Ghana had the obi anim say prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni yie etu ase a na